لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك يا الله kami sambut seruanmu ya Allah, kami terima undanganmu ya Rabb, kami datang menuju kepadamu ya Allah ya Karim, kami terima segala pemberianmu ya Allah, kami rela dengan apa yang kau berikan kepada kami ya Rabb, selamatkanlah saudara-saudara kami yang akan menjadi tetamu-Mu, yang akan menjadi tetamu kekasih-Mu. Terimalah segala ibadah mereka dan terimalah ibadah kami semua ya Allah ya Karim, semua yang hadir di majelis ini ya Allah, yang melantunkan talbiyah kepadamu ya Allah, sahutlah seruan kami ya Allah. Jadikanlah kami di antara hamba-hamba pilihan-Mu yang nanti akan menjadi tetamu-Mu dan tetamu kekasih-Mu ya Allah. Undanglah kami, luaskan rezeki kami, lapangkan kehidupan kami ya Allah, agar kami dapat menjadi tetamu-Mu, dapat beribadah di Masjidil Haram, dapat beribadah di Masjid Nabawi. Taqabbal minna ya Allah.